been waiting, I've been longing for December to come. So I can write a Christmas song reaching you up. I'll be waiting here under the mistletoe and all the presents. Il-miliet huwa żmien li jġib miegħu kanzunetti ferrieħa marbuta ma' din il-festa. Min toġbu diska u min oħra. Din is-sena fost l-għażla tal-kanzunetti għall-miliet hemm dik tal-kantant żagħżugħ Kevin Borge li ħaseb biex jagħti rigal lil Maltin u Lawċin bl-aħħar single tiegħu Christmas Time. One News tkellem ma' Kevin dwar kif qed intlaqat din id-diska. Il-feedback li kelli huwa feedback tajjeb ħafna miż-żewġ postijiet kemm minn l-Iżvezja u kemm minn Malta. Qed tindaqli wkoll fl-Olanda, intlaqtet vera tajjeb. Il-ħaġa li impressjonatni ħafna hija li d-diska ħriġta f'Novembru. Għalija li diska tal-miliet titla l-ewwel post f'Novembru, xi ħaġa fenomenali. Staqsejnih għala ħareġ bl-idea li joħroġ kanzunetta tal-miliet. Miliet inħobbu immens, għalija l-miliet huwa importanti ħafna f'ħajti. Rrid nagħmel diska tal-miliet, rrid noħroġ din is-single. Meta wieħed jisma' Christmas Time jinduna li hemm silta żejra bil-Malti. Jiena dan il-messaġġ li tinwassal huwa li Malta dejjem f'qalbi u il-Malti, il-lingwa Maltija hija lingwa tant sabiħa li jekk ħanoħroġ diska u naf li d-diska tiegħi toħroġ li mal-pajjiżi kollha, rrid nara kif ħanagħmel biex il-Malti nsemmih madwar id-dinja kollha jekk jista' jkun. U fil-fatt meta bdejt ngħidulhom hekk fl-istudju hom ma femmunix għas kelma, imma għattilhom il-miliet tajjeb lil kulħadd ħanajda, u li all right, dan ħadu pjaċir. Il-messaġġ tad-diska huwa wieħed, It's Christmas Time, Forget Your Worries u kif jispjega Kevin Borge innifsu dan huwa il-messaġġ li jixtieq iwassal lil kulħadd f'dan iż-żmien sabiħ tas-sena.